Ол курдук атамай денат сақа серин территориятыгар нуутчалар келиэхтериттен чуолаан тыынча 639 сылтан барыды. Ол эбетер Атамайская волос ден билиңи нам сиринен соргото кебейге, хаңаласка, бүлүүгө тие территорияны кабарылы. Тыынча агыс 192 сыллаққа Атамай территориятыгар одунун эхилеге улуу сыхы. Кебейи сорог өтте ахыма уанна Октябрьскай нехилектере киреллere. Тыынча агыс 192 сылга олохтоқтор көрдүгүлеринен булухан территорияны иккен участа арарылар. Ол курдук бастыкы уанна икки сатамай. Бастыкы Атамай улуу сыхы билиңи одунун эхилегин сире. Биһиги нэһилекке булыргы исторической атын хааллара икки сатамай нэһилеге ден аттанмапты. Тыынча агыс 190 сыллаққа Докускай округун намылугун икки сатамай нэһилегер 5 күлге Святой Иннокентьевскай храм, 100 куппаллах, 5 колоколлах, таңара детин Яковлев Капитон Яковлевич ден кинес нэһилениеттен өп қарчы қомыян туттарды. Нэһилекке анбастан таңара деті тутулларын сағана 5 күлігер үсере де бары. Таңараға тексе жон келеннер, келін нэһилек кинигер кубулыйдыдан. Олоқтақтар дес үйін итен, болтан, аяқтарын ителдері. Таңара деті икки нэһилеге хабара, икки сатамайы уанна ойын үйін. Тыынча 912 сыллаққа балаған үйін 15 күніттен ағабыдынан дүпсүнтен түріттәқ Лонгина Денисий Евстафьевич ананан үлеләбіді. Кене духовное училище 2 клағын бүдербі. Лонгиновтар 5 күлігер сетті сылалар бұттар. Денисий Евстафьевич тыынча агыс 114 сыллаққа урукку дөпсүн уғуары лечөк кергенегер түрөбді. Омогунан нутча. Кергене Сусанна Петровна тыынча агыс 119 сыллаққа баяғантай уғуғар баяғаға эме лечөк кергенегер түрөбді. Сусанна Петровна епархияльный училищені бітірен учутал иделях эбит. Сусанна Петровна манна оскола суақ болан, етенне әлбе оғылынан жетін отын өткөрін олар бұд. Кенелері бейлері кете қағайсы тұталлары. Лонгиновтар әлбе оғылақ, әйләқ ел, оғыларын қырар дақтыреттен үліға өретер жекерген әбіттер. Күхінгіті нап-намын құры харычуын құтығар, ғорны ұлығын 2 сатамай нәхилегері, 5 күлігері, тыынча 919 сыл балаған үйін 2 күнігері Дионисий уанна Сусана Лонгиновтар жекергеттірігер, бәхи соғыннан Володя түрәбіді. Тыынча 900 сыллаққа Денисий Евстафьевич үлетінен ұс алдаңа анамыда. Лонгиновтары тандаға көхін бараларғар Володя ағысылдағы. Денисий Евстафьевич бәле қаллар бұдмаға білігін бігін хелек бір ұтық сірі болан тұрар. Лонгиновтары бәрияға, күйләққа, дөпсүңе,
докускай коракка олорбуттара. Samay sebilir ikemlerden bolar mehaga sayın Toje deren bakü ebinem min çakçibin Wanna ıgırtağı samal gümühü ihebin Doğattor bun kıtta külü kersebin Endihi sayın ürün dünya bir gecer bayı Borguya gaykipsi hem mittapta otonumadı Sayın kodas günler bit büte iyiliklerinen Mütçü tupakka segerim doğuya Sökülürdün, terilirdin, aşahın astına bin Esebiden yenar darbun, kaptiri kişamin İsürek bitten kiye, kadalektin bağara bin Umnu bat gürüntün, hitaptav bin Endihi sayın ürüntün, yedir geçer bayır Korguya geçipsi hen, mitaptav otonumatik Sayın yıkıl gastünler bit büte iyiliklerinen Mütçü tupakta sagerim doğuya Samay sebilir ikenlerden bolar mehaga sayın Toje deren bakü ebinem min çakçibin Wanna ıgırtağı samal gümühü ihebin Doğattor bun kıtta külü kersebin Endihi sayın ürün dünya bir gecer bayır Borguya gaysipsi hem mittapta otonumatik Sayın yıkıl gastünler bit büte iyiliklerinen Mütçü tupakka segerim doğuya Простились мы со школою, но каждый год мы в свой приходим класс. В саду березки с кленами встречают нас поклонами, и школьный вальс опять звучит для нас. Сюда мы ребятишками с пеналами и книжками ходили и садились по рядам. Здесь 10 классов пройдено, и здесь мы слово «Родина» впервые прочитали по складам. Под звуки вальса плавные мы вспомним годы славные, любимые и милые края. Тебя седыми прядками над нашими тетрадками, учительница старая моя. Промчались зимы с веснами, давно мы стали взрослыми, но помним наши школьные деньки. Летят путями звездными, плывут морями грозными,
Внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Заявление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну. Önce 941-9 yıllarda ağa duydunu kömüskür serige önce 419 günnek gün elbek sütügü ağaltıda. Bu serige hübbehettirmeliyen Sovet Köstön Sırbıt günlerin dolu vurduklara. Sakız üritten köyünçanın ağılları çılığı olaslardı atırdıklara. Ol higeri bihinin edekten düz settekili ıngırılan bardıklara. Süsten taqsa ocaqta kulaya qaldıqtıran, ılga olaqjahaq yarabıdan, barıta frontu hugargen, ozundan oğolun jaqtardın, her jağastın ülever hanın tolurdıqtıran. Historiyaga urut qahandı bolbata qan toqtuulaq, elbaq urusqottaq, samay aljar qayda qalaran silige, bihigin urutbodun gidleristер qalabırdıqtarqın, ağal öydünü kömüskәһинне түрінміттірам. Беге бейет өйділақты Владимир Денисович Лонгинов önce 941 сыл атыржақ өйгәрі жүқтүстай қорат ғайын қанатынан ұрылан аға өйдіні көміскүйсеріге бардыға. Саскы карасар сырда, рем рақ сатара, жоллау қиед өйдуға көміскінің күлімне, қара күйірі бәт астары, Süller etin ültürüt, ürüdük mendel kallağını, kötür ağlım mumurda. Народ күйігер қолбаған, қара жайы хам парыт. Немес ханнақ бақуатын, өрі үнтүрүт. Европа үгіс народын, туяр чума ырыттан. Доқсын балық жалқыян, сырдық тасты ыраста. Лейтенант Савченко бастықы ротатын составы кейден, маңнайгыннан Днепр өріхіт орағын сағылақты. Бастықы батальон Қорсуннық сықаллақты темен кейден, кенекенеттен қол қатын сәрилері Днепры сүтігі соқы орағыттыры. Бұл операцияға Владимир Денисович Лонгинов бейтін пулеметін отынан өстек ағуғантан тақса, онтон балаған ең хүбі 9 күнігер 6 ondan taqsa sallatın onunla ofiseri soğumurdu. Önce 904 yılı 6 hübbebies günüger Vazdarım Korsunluk Serileспет старший сержант Владимир Денисович Лонгиновка СССР Верховный Советин Президиумын 1904 yılı 6 hübbebies günüge yağının Ленин орденін онна кыл көміс сұлыс медалы тұттыран тұрын Советский Союз геройын ата еңерілдівді. Перед боем тихие, теплые вечера и покрыт тревожною сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые и письмо от мамы с собой. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, и туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые
травы высокие, враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Полыхнули взрывы, и небо обрушилось. Солнца не видать, прячет дыма стена. Спят березы белые, травы высокие, забрала вас, мальчики, война. Отстояли родину в годы суровые, нет следов далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили, мы с тобою помнили имена героев своих. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. А закаты алые, 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 перед боем выстрелы не слышны. Не об этом вместе с тобою мечтали мы за 4 дня до войны. Владимир Денисович Лонгинов, тынча 904 сыл сетинне 10 күнігер. Украинаны басқалурихин кыргыхыга, Корсунлук сәрилі сылжан, Черкасская область, Каневская районун, Пшеничники деревне анныгары геройду оқтууда. Советский Союз героя Владимир Денисович Лонгинов, Сақасерин народун бүттүнүн кен туттууда, Албан ата. Герой олар бұл сердерінен кеніне қолы бұрын осту, үйінен әрел үтчаты итиге төхі күсері болар. Владимир Денисович Лонгинов, горный без көйлігер түрәбіті, бигі кен тұтту бұд, ураты чехи сүктерер, әппетнехи өз кетер. Так часто и печально.
белете дуғаны алтан сәргеға аннирагар ыңырабыт. Атамайын нәхереген ағабағылығын Федоров романы конаны біле. Сақа аймақ өркінің өтемін сүммет. Уран қайсы қасанын санатын сүметін тиген аланы. Мұным мұттық дуға атыдар оруй айқал. Үрін тұнақ үйіқпұт үпіз мәңе береті. Үрітік мәңе қалмаңы күнімір күйоңян. Ұруйдақ үйіқұй бұдын туаян. Сорғылақ үйіқ сарсыңытын сарғылан. Тәлкілік бүхілгені олық тұтырдың. Үз сақа ұжы орын түрітетер үйіқтенен. Сақа амуға нютын сәтті үйеті қарсалайсы тұрдың. Төрт сақа түріғын түхілгеләқ үйіғі. Кергелләқ кері атын. Оғыққа-мұққа терден тоғыз үйеті қары тарғата тұрдың. Уруй. Тыл барары атамай мехелеген ағабағылығар Араман Конанович Федоровқа. Бүгінгі заман сайын күняс күн үйінен тұрдағына бейін әлекке бары бәкке білерге көрдік. Бей дойдылақпы Советский Союз героя Лонгина Владимир Денисович түрәбіті 100 жыллақ юбилейдақ ұйыға ден аттанан бейін әлек жоны әргеті үйерен көтін ұтық кейбетін ұтығылан бүгінгі ұйық бұтын ұған әрәбіт. Онын ұбастығылла өлгеттері нәлегім олықтақтырын, ұтық маны кіржағастырын бұ үйеріләқ бұйылғы ұйық бұтынан әгіні үті кестіннік әғардалейбін. За особый вклад в социально-экономическом, общественно-политическом, культурно-художественном развитии наследия, за многолетний труд наградить почетным знаком почетный гражданин Атамайского наследия Ефремову Варвару Ефимовну, народного мастера. Уруй айхал болуна, биги народная мастер бытыгар Варвара Ефимовна Ефремова. Уруй айхал! За особый вклад в социально-экономическом, общественно-политическом, культурно-художественном развитии наследия, за многолетний труд наградить Яковлеву Валентину Николаевну, почетный гражданин Атамайского наследия. Валентина Николаевна Яковлева. Уруй айхал болуны биг корреспондент мытыгар, общественница бытыгар Валентина Николаевна Яковлева. Уруй айхал! Муниципальное образование Атамайский наслед Горного Улуса Республики Саха-Якутия. Почетной грамотой награждается Алексеева Лидия Захаровна, учитель МБУ АСОШ имени Владимира Денисовича Лонгинова, за добросовестный труд на благо развития села, личный вклад в социально-экономическое развитие, за активное участие в общественной жизни села и в связи с празднованием национального праздника ИСЭХ, посвященный столетию Героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. Успехов и новых достижений в вашем благородном труде. Счастья, здоровья, благополучия вам и вашим близким. Муниципальное образование Атамайский наслед Горного Улуса Республики Саха-Якутия почетной грамотой награждает Александрову Евдокию Николаевну, педагог-библиотекарь МБУ АСОШ имени Владимира Денисовича Лонгинова, за добросовестный труд на благо развития села, личный вклад в социально-экономическое развитие,
за активное участие в общественной жизни села и в связи с празднованием национального праздника СС, посвященный столетию Героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова. Успехов, новых достижений в вашем благородном труде. Благодарственным письмом награждается Уланова Мария Гаврильевна. Специалист МБУ АСОШ имени Владимира Денисовича Лонгинова. Благодарственным письмом награждается Данилова Эльвира Леонидовна, работником ДАУ «Радуга Атамайского наслега», за добросовестный труд на благо развития села. Благодарственным письмом награждается Максимов Александр Васильевич, работник МБУ «Атамайский центр досуга». Убастылларга жиктар нәлегим жона быйылгы тахайыммытын кыыммытын этеңге туран бахайыммытын көрүстүбүт төһө даганы кыстыкпыт ары ыракка огос боллар сүйө асин этеңге кыстаата онотон нәлегим жонун сөөлө аста жону ылгыла жону көржөйөм эте быйылгы жол өң хайын келлежен жоннор билгелииллер онон окко күлгөмнакты киремит быйылгы кыһыңы сөйбіт тұруқтақ боларын сетие қайың. Барығытығар жолу соргуны бағарабын. Хүрің тұнағы ғықпыды ұруйдақ түхілгетігер. Алғыс баға сылан әғарделәқ тылларын анырғары көрді бүт. Горнай ұлығын аға бағылығар Андреев Никита Викторовичка. Үті күннен күнді Роман Коннович күнді атамай нәхілеген ұлықты оқтыры. Әгені барығытын ұйғы бұяң ұғылы бұтынан кен тұттар бір дөйділақ бұт Владимир Денисович Лонгинов сүйіз сылынан едеті кестенек ұлыс жалтатын атыттан тұз бәм апыттан әға дәлебені көңіллән. Бұйылғы 2019 сыл сүрін сетихите min sanavar bu Baltara çağından bir cigestəxtən ayından kelbipit bir dağın esirge batıllı bakka toxta bakka solun oğullu butnan 5 köl oluq toxturun əgər delir bin köngüllən. Bu Ügüselbək kölüğüne Atamay jonu hergete gornu uluğun oluq toxturu örkemge ırasana oңосту bud baga hanalara oluqqa kirbitnen türdağın den yörebet ähini kitta tenge yürügütün illestebet. Bıyılgı sılga barı bilergi kurduk ähigi barı bir kihi kurduk olastağıngıt Sibes saydıqtaq bu günlerge Aptavolokonna işitim konkursa tümüktenen ağayak konuğunan Aptavolokonna kabil bit keliyaga onna bu kühün Sibespit 5 kölüger tupsu den erinebit. Kündü atamay nehlegen uluqtaqtırı bıyıl 2019 yılga bihigi ulus butugar Ügüselbək юбилейней даталары белетибит. О курдук агаяк конугунан атамай нехлеген курдук кемигер сүрбе 5 сылын толбутунан бу мағаны нехлеге төрөттемете сүрбе 5 сылын белетиякпет. Оны теңінен ала уһуттан төрөттәк республика бастыкы Доровая Харусталын министрі Евграф Федоров сүз отут сағын белетир тәрәхінлер ұтылалар.
бу теңинен быйылгы хылга бигини барбытын хылаһынан итиннен качыйыр горнайдагы ГУП-ЖКХ филиалын коммунальный эйге үлехеттерин 6 сылы терилибите 6 сылын билетибит. Түгеннен тоһунан ГУП-ЖКХ үлехеттерин агырделирбин көңүлләй. Күндү нехелек олуқтақтыры 2-нче сүрбе 5 сылга бары билерге курдук. Дәржесте аққа горны луғығар, манчары онюлары ытыллары тураллар. Бу тәрәхіңе әйгеме тура турбаққағыт. Түрдәғі жөйдік тәрінен, үлілән қамсан, түмсен. Бу тәрәхінлерге спорт әйгетігер, культура өттігер. Бары бір кейі күрдік. Үрдік тағымнақтық үтек бүттемет әрінәбін. Кәлбет сыл бары бұтығар ұйғы бұяң болуын оппут үшөйдік үннің бары келер кыстыққа білімнәқ болу қайынген баға санабын тердебін. Бары ғытығар тұйгын дұройуаны сетихini бағарабын. 2019 сыл оға сылынан білдірілді бетінен бұйылғы ғылға 416 соғыны төрөппет ұялларға нерей тұттырабыт. Түгеннен тоғынан бұ атамай нәхілегер итіннік балығынелақ ұял бұтығар сертификаты тұттырабытын көңілі. В связи с годом детства вручается сертификат семье Скрыбыкиных Айталине Васильевне Алексею Михайловичу о получении теленка с рождением 4-го ребенка. Нәлік жоны ағырдалан берекейін. Айталина Васильевна Алексей Михайлович Скрыбыкинлерге 400 оғылы мұттырынан оғы ақсана әлбей тұрдын, нәлік жоны үксі тұрдын. За заслуги в социально-экономическом развитии и многолетний добросовестный труд наградить почетным знаком за вклада развития горного улуса, наградить Петрова Алексея Алексеевича, главу крестьянского хозяйства Атамай. Уруй айхал болун Алексей Алексеевич Петровка, Атамай бағынай хозяйства главатыгар. За заслуги в социально-экономическом развитии и многолетний добросовестный труд наградить почетной грамотой главы муниципального района Горный Улус Филиппову Акулину Ивановну, учителя истории и обществознания УМБУ Атамайской средней общеобразовательной школы имени Владимира Денисовича Лонгинова. За заслуги в социально-экономическом развитии и многолетний добросовестный труд наградить, объявить благодарность главы муниципального района Горный Улус Иванову Сардане Ивановне, помощнику воспитателя МВДУ «Радуга». На улусном фестивале «Горной Сайдыны Уруйдур» Кескили Керхилир, посвященном году театра в России, году консолидации в Республике Саха-Якутия, году
детства в Горном Улусе. И навстречу 21-й игре «Манчары» в Горном Улусе награждается коллектив художественной самодеятельности Атамайского наследия Горного Улуса, занявший 2-е место. Күнді Атамай нәһлеген ұлықтауқтыры. Бұл күхін ұстада ұлыстағы Горный сайтыны руйдур кәскәлі кәрәхілерден ұлыстағы фестивальға Атамай нәһлеге 2 местен ұлбытынан ағардалейбін. Онна бұй хүрбеті жалау сертификаты тұттырабын көңілден. Бұйылғы сылғы ететілі бітін күрдік оғы сылынан білдірілі бітінен бұ үйірілек үйіққа ұлыс бағылығын атыттан анал біріс тұрурабын білісіпет бұ сертификатын нәхілек бағылығар Роман Конышқа тұтырыбын көңілі. Бүгінгі тәрәхіңе еремет үстәкка тексеріге. родной племянник. Сусанна Ивановна Гущина, родная племянница. Иван Семенович Стрекаловский, внучатый племянник. Ольга Никифоровна Светлякова, внучатая племянница. Антон Иванович Стрекаловский, внучатый племянник. Встречайте
наших гостей, родственников Владимира Денисовича Лонгинова. Здравствуйте. Хочу вас всех поздравить с национальным праздником СС, посвященным Владимиру Денисовичу Лонгинову. И поблагодарить вас всех за то, что вы чтете, помните и так отмечаете годовщину, ну, не только годовщину, а вообще. Всего хорошего, спасибо за приглашение на праздник, мы очень рады были приехать к вам. Вот, нам очень понравилось, всего хорошего, спасибо большое еще раз. С праздником вас! Здравствуйте, дорогие бескюльцы! От души поздравляю вас всех с праздником, с ИСЭХом, национальным праздником, посвященным нашему дяде Володе, Владимиру Денисовичу Лонгинову. Вы знаете, я хочу отдельно сказать и огромное спасибо, выразить свое почтение Матрёне Николаевне за ее работу, которую она проводила и проводит. Спасибо. Еще раз с праздником. Желаю вам всем здоровья, процветания, успехов во всем. Идти вперед, вперед и вперед. Мы живы истории. Спасибо вам огромное. Поздравляю вас всех с праздником ИСЭХа. И хочу передать в музей школы вторую биографию, которую написал Володя лично, своей рукой, находясь в Тампо. Также его и другие документы, которые говорят о том, что он родился в Бискюле, в Горном Улусе. Нашим гостям, родственникам нашего земляка, героя Советского Союза Владимира Денисовича Лонгинова.
Bu sirge doyduga bir kere ırı bar bıhıda. Ol taptal yeyite toyullar nap-namın ırıata. Ödüs dayanan körüsün, çağıl hayırı hıpıdın, Ergiz Vasilyev Tolar Utugar, Cumurat repertuarıttan, Eyyahaga. Karaktarın minni gesta beyağın enere ben analım etliği sana ey git ere taptım gülak binlerine bir kolum eye heve belekleri bu kallar eye heve bu sulus eye heve bu sulas gün bitmişer eye ere Ederemin taptalı, ederemin ereli, ederemin güccanı, ederemin yolu. Bilerin bollar migin, taptırkım enere kime var kurdum, dürbün görebilmiş. En kara karaktarın, minni gefte beyevi, ederemin analı, etliğin sana. Bu kallar eye kere, bu sulus eye kere, bu sulas gümüt miçere eye kere. Ederemin taptalı, ederemin ereli, ederemin güccanı, ederemin yolu.
Жоллох сиргелор ортон ама ордуктуох келей. Жоңго жолу багарарга ама туох күстеңнехи. Көрсүн биги кен туттар эдер кескилләгры пытын. Петр Зыркову айылгы уалак. Айылгы уала Петр Зырков. Элеккейді бәйәғінен сүрәқтері тардағын Чәммәліне, чәммәліне, чәммәліне жеренкейге киренің күлі Лыңкыр, лыңкыр, лыңкынас чорантен санатсың Оңойықтақ досы хикке оңоран кыз чаңын Çemmeline, çemmeline, çemmeline cerenkeyge kirenin güne, kirenin güne. Del sörünün tengerinden bu eye kaldı Çemmeline, çemmeline, çemmeline cerenkeyge kirenin güne, kirenin güne Narın namçı gün kız ağada bolanın Gömmünü geri gelir gün otun sanatta Kerkey bidi cühünün alıp kolaskin Sengeren can serge tattalını bellaktir Çemmeline, çemmeline
Сақам кыға қалсыға Сиридәге атын керелеттен Ордук нарын саягас Орто дойду бар үгістерден Сақалы наскычы қамсана Сақам кыға нарынлык Барыта сүрәктін дуабын Долгудо қамсаты уматы Сүйіз омуқтан ордуккун Сүрәгім улуға әйгін Бәйәдін кудын сүйрін Сақам күйін кәрәтін Сақалы наскычы қамсаны Сақам күйханарыны Барыда сүрәктің дуабын Долгуду қамсады уматы Сақалы наскычы қамсаны Сақам күйханарыны Барыда сүрәктің дуабын Долгудо қамсады уматы Сақалы наскычы қамсаны Сақам күйханарыны Барыда сүрәктің дуабын Долгудо қамсады уматы Долгудо қамсады уматы